Santo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapkham, khanhupanatchik huchloraphamti. Gloria al Señor. Ukamaste munata radio Ixchuquirinaka, akalwatana, aka sábado vista cantatina, mako timpi, humana cangelatama, utana camaro portantan, aka radio tercer éxodo okatoque. Arum tapsmao maiko timpisa, Jesucristona sutiparo. Kun hamakis cantatipta, waliki pachawa, isa, Diosay kumaha bendischispan. Inasa, maininakaja todavía, hanir sartas kstante, wakisira kispao sartas jaña, ukatzte Diosarak estasiña, y luego istaña Diosanaruna capa. Nayasti apasinkwa humanakatakir siempre, sapa sábado alwanaka, ukamaraki domingo alwanaka, Diosana aruna capa, Diosana aruna capaja, almanman capawa. Hayukatwa wakisi, wale atencionampe, wale pacienciampe, respetompe, istaña Diosana aruna capa. Ukamaja, akalwatan arum taraktanwa, take kitinagate istichisto, Peru lugaran, aymar parliri hilana kuyakanaka, humanakaro arum tanipsma, humanakan hilatama hermano lino. Waliki istapchtah. Maini hilanakaros awist abjarakimay, ¿no? Que tiene que tener aymar lajra para el tasirique, jupanakar, porque acá aronakaja, acá programaja, aymar lajra para el telina katakiu. O camarakiwa, Brasil, lugaranquiri, hilanakar kuyakanakaro, arum tawaraktano. O capaz para que Argentina lugarana, otjaraki, walja boliviano, hilanaka kuyakanaka, jupanakarosa, arum taraktano. Dios bendispa, no campe lugaranakana. Camaraquiwa, acá Bolivia, Oraquena, Departamento Santa Cruz, Cochabamba, Ucamaraque, Yaca, Departamento Nacana, Diosano Wanacapaja, Istichisto, Upanakaros, Arum Tawaractano, Campo, Pata Logaranacaro, Arum Tawaractanoa, Caucanacantej, Istichisto, Acaloatanj, Diosaj Bendispan, Upanacaro, Amén. Ucamaste, Diosatawa, Maitasiwayañani, Acaloatanja, Dios arroa, acá esta mañana oracionana, ukamata, acá programampe, altañataki, ukamaja, Dios atay maita señane. Alajpacha capaz lurire, Señor Jesucristo, humaro acá alwatanja, Dios pagaransma, ma orompis, jantati atamata. Señor Jesucristo, cao cachas munaseñamaja, todavía, jacañ vida, acá oracana, acá hanchina, churasipkista. Si teja hakan churasip chistaj kunslurap jerikta, waktap jetope human obraman irnakaña, arunakam parlaña, arunakam yatiaña. Hitina kateja todavía hanira humaro katokaptam, hupanakas katokap jeriktam. Hitina katej creinti hapje hupanakasa chamainst atarakis pakalwatanja. Humapaispa chamaistam Dios arunakamampe, humapaispa istaptaya, humapaispa manqtayarakim Señor. Nayak simplemente ma instrumentompe sasiktwa Señor. Yanaptitaya kalwatana, humay Dios Santo, lakaks osam, amuyoxsa, ukamaraktaque akamakinanaksa, kanikrofononaksa, osawaya, arunakamaj, aka radio pacha, mistaña pataki, taque o nakamataki. Kitinakateja carradión trabachtapki hupanakarosa, bendistarakim Señor Jesucristo. Carlos, David, Alan, Daniela, o camarake Beatriz. Taki hupanakaro bendistam, kitinakatej ernakapje akarradión. Gracias Señor Jesucristo, o kamsasamait asma. Yanaptarakitay nayaros kalwatanja, nayak solamente, humaro kiponi loktasna, humawa, aka
la katoke arsusiwayata kalwatana. Ukam sa samait asma Jesucristo Santo Sutimaro ukamapan Señor. Amén. Gloria a Dios. Con jacosiñas comaja, comanakampe, junto a catasiña, acá radio toque. Ukamaste, ma cocho istawañani, wali sumawa, siempre diosario paichañaj. Uka cochonakampe, ka alawansanaka loktañaj. Comaja, acá radio pacha, diosaroj yupaistawañani, otjistoa walja grabación anaka, entonces, ukanak toque, Humanakampi junto, Dios arrojió paistañan. Amén. Amén. Kun hasumas ukakochoja, alajpas punkoh histaratao takenitaki. Hisa. Hayo katapi Señor Jesucristoja, según San Mateos, capítulos 11, verso 28, ukaojanaj todavía. Invitas Cristo, Jumaro, Nayaro, Takeniro, todavía, Diosan gracia paj utjaski, Diosan huela paj jalaski, ve, ukatimpuna, Diosan invichisto, jutjapjet Nayaro, Take, Juyampe, Karjata, Hatinta Tanaka, Nayao Jumanacaro, Samaraña, Churabham, Almanakamaro, si Diosaj. Así que hermano y hermana,
De repente humaja kalwatan, primera vez istaskista. Todavía hanir humaj Jesucristo katokistate kispirimata. Akalwata aspawa. Akaspau momento, hora, humaj Diosaro entregas hanyama. Diosaro Jesucristo katok hanyama, chui mamaro, kispirimata. Hanir tardikipana. Bueno, que tiene que tener creyente extanja, quizás pichkamaranaka, tunkamara, patunkamara, kimsatunkamaranaca, y akipanaka mauka, tayarata que katasiraktan. Hermano, sartapiñani, Dios ajotaskiwa, wakisiwa, parachtañasa. Dios ay kamaj bendischispan, Dios anarunakapo alita siñani, akalwatan, huestatampe, Contej paserej parltanja okawa continuo taskeñani. Arbun tapisim se kaya, armantasim taque yosana armamento nakapampe. Diosan armanakapampe istapisim se anti oka tematwa parltasiktanja okamaj okatakej leitasikyakiñani contej paserej leitastanja Efesios qilqata takutasιوañani ukauhankiwa yosan arunakapaj. Efesios, carta apóstol Paulón cartapa, ¿no? Akam sasausi, capítulo 6, ukaujitana. Capítulo 6, ukaujanawa, yosan arupaj qilqata. Verso 11, verso 12. Vestios de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Oh, kunjanos parque a su caja. Gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Dios bendispan. Ukakoyan aruna kaparo. Ukamaja, con hamtej paserech leit astan, acá versículo naka, hichas leit asiskaktan maikutimpe. Yosajis chistua, humarosa, nayarosa, istapitañasa. Istapisiñasa, taque diosana, armamento nakapampe. Taque diosana, collan isipampe. Gloria al Señor. Ukatoket paltasiktanja, ukamajakalwatanja, con hamtechnia paserech paltanipxmaja, y akalwatanja. Mauka, onjat requiñaniu, Antiguo Testamento. Kuna armanakampis katimpun yosar servir creyente nakaj atip japjanj aunque katimpun nuasiñaja hanchinanua hisa mirqa testamenton pero choroste ajayonao nuasiñaja haniji wasaja hanchi contractante anira que hanchi chamampis nuasknati choroj Diosan jotiva especial armana capa supayaro enimigoro saikata ñasataki enimigoro hiwasaja Diosan chamapampe uka Diosan armamento nakapampe yasta hermano nutasiñataki kites enemigo saja ñan kasupaya ya Kaukiri supaya teja ka airinki. Supaya ka fallarakiwa. Pero ka supaya muchas veces necesita rakiwa. Pakayo, laka, necesitiwa. Mahake. Ukaro ka supaya muni. Montaña, ukatoke trabaje. Esa. Pero campesa, hum nayaja y atiña sawa. Kun hams enemigo huti. Kauxachakasuti. Gloria al Señor. Mirka testamenton hotjarakinwa, wal hanua siñanak. Siempre peniwa
Diosan wone kapaja mirqe testamenton no asipjana. No asipjano ajisa. Walja batallas, guerras, kanaka utjanja. Maka ujanak amtaptañani, por ejemplo, Jueces, libro de Katasi, Antiguo Merque Testamentón, Jueces, Nayaxitani Mawa, capítulo 15, capítulo 16, Ukao Hanakan para el chisto, Hitits para el estoja, Machacha Utjana Sutini, Sansón, esa, Sansón. Acá chachaste, Diosan Sirviripanua, gloria al Señor. Acá chachaja, Chekpachasa, Dios toquet ajlitanua. Acá chachaja, Nazariato sataraquino, Nazariato kamsañmuni, Dios ataque y akacha tapuni, ya. Dios ataque totalmente y akachata. Dios aksatainawa, aniwa kuna servisa nax umanya pakite, sidra ukanax ani umanya pakite. Aniwa kuna hanwali Kuirpor kañuchir mankanax mankaña pakiti. Unala ikotej Dios ataque, santificata y akachata chachao. Gloria a Dios. Amén. Sansón. Ay kamsutinino. Jueces libro nomaj. Litata. Kaukanteja. Qillqt'ata hiqatasi acá mirqe testamentona Sansón paja chiqpachasa Diosana ch'amapan phuqt'atano isa Diosana sirviripanua Upan haneo tikante kuna armanax haneopaj ma pistola katkante, ni ma rifle katkante, ni ma metrallitza katkante. Haneo. Upaj solamente Diosaro asjartana, Diosawa hupampina y hupaste Diosan biraquino. Kun jaukaj cosisiñas. Hayu kama hichuro hiwasaja Diosan piñas Diosaja hiwasan hakasiñapa hiwasasti Diosan raki entonces Diosampe hiwasanpeja mayaki ¿ve? Kun hasumasukaja Okwa San Juan Librón Diosajsi nayaja humanakankawa humasti nayankap harakitawa hayu kamao qillqatanakan qatas qillqt'ata ukamapi ka tiempon sansunaj Diosampina wali Diosar p'achita pero ka tiempon ja utkaponinwa Diosan inimigunakapaj Diosan markapan inimigunakapas Sansun tiempon ja maha ch'amarka utjana ukamarkaste satanwa Filisteos. Es Uka Filisteos marcaja. Haneu chiqpas Diosar uintekante. Upanakaja haqen lortata. Santuna carro Diosana carroa yupay chapjana. Galat lorat Diosana carro. Pachachat lorat Diosana carro. Coreta, lawata, lorata Diosana carro yupay chapjana. Upanakajaneo Jehová Dios arroba intapcante.
Aunque istapchins, haniu creipcante. ¿Qué dice? Entonces, Sansón, ukatimpo na uyurinja. Hichaja, Israelita nakaja, ukatimponja, wale, yakitapjanwa. Porque uka Filisteo marcaba ala Israel marcaroj, munana tucaña. Israel aja, Dios an marcapano. Mancaña nakapsa, aparapjana. Trabaji apjana. Impuesto naksa hil apsopjana. Acá, Filisteo hakenakaja, Filisteo marcaja, Diosan marcaparoj. Alpinua sufría munana. Y sufrianua. Pero Dios aja, haniu armaskiti marcapatja. Dios aja ni armaskiti o negapatja. Ni hichas armaskaniti Dios aja, marcapatja o negapatja. Y Dios aja, hayu katapi Sansón, huparoj, gitaninja. Jueces Satán ukatimpo nakanja. Jueces, hitinakatej tarip japjan. ¿No? Ukatimpon. Y kunapachatej Sansón najiast hilsoa ejana. O ma orowa. Kun hamtej Antiguo Testamento nxej. Diosan arunakapanj. Acá Filisteo hakenakaj. Sansón aroj. Munapjana. Israel marcarosa. Al atipjañ. Upanaka hotantapjan lanzampe. Hotantapjan upanakaja flecha nakampe. Escudo nakampe. Isina capaciasta. Peqit kayukamaj. Wali suma. Isina kampe. Hanuka flecha nakas lanzanakas paskiri. Hirot lorata isina kampe. Kaskumpi komos kuntata hupanakaja. Filisteo marcaj. Israel marca contra Jotán, no así. Pero Israel atste. Macha chakiu saitana. Sansón. Walja kotina kaunot asina. Pero chak montanwa. Kunakas ta armas usan Sansonaj. Mire hermano. Umaja Jueces, libro Litasit. Ukanawa yosanaruna kapaja parlaski. Sansón. Por ejemplo, a ver, matextukis litaraxnao. Kunhaniste. Akalwatanja, diosaj, alawatab. Ma ocasionanja Sansón aroj al katjañ monapjan. Ma iskawan korjamo panakaj aplastjañ. Pero Sansón aja. Chusan para quino. Nikuna hanchin arma ukatkant. Pero de repente kiwa ukapampan ma asno kankach. Castellano sataja quijada de asno. ¿Ve? Aymaran están asno kankach. Hakosiskan ukapampan. Chak simplemente ukupaj aitana. O karo diosaj upaj diosaj chamapa porianina. Yuka asno kachimpiwa. Waranka. Filisteo nakaroj suka montona tukan. A ver, leitaña nunca parte. Jueces, capítulo 15, versículos 15, castellano nakamsiu. Y hallando una quejada de asno, extendió la mano y tomóla y hirió con ella a 1000 hombres. Entonces Samsón dijo, con la quejada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quejada
de un asno heré 1000 hombres. Gloria al Señor. Kunjanos parque su caja. Mais kachacampi. Asno kankach. Ukano armaj. ¿Ve? Dios uko sana. Hani uskanti pistola naka, hani uskanti lanzanaka, hani uskanti flecha naka. Solamente ukais kachakakusan sansonan amparapan. Porque sansonan hotjanwa Dios haría oseña. Ukamais kachakampikiu. Montona, feliz de una caroj. Yast. Sukar bayan. Gloria a Dios. Kun hamte hakan. Litatan. Ma montona. Pa montona. Yast ukamawa. Waranka. Feliz de chachana caroj. Al dukabayan. Mire, hermanos. Dios aksara kisarupan ha. Istapesip hamta kayosan armana kapampi. Pero Diosan armana kapaha, haniyah kanya hamaki orasah. Lo kahakeh, hanintin kit. Maini nakah arman tashkiw. Wali suma especial armana kampi. Hachalan sana kampi, flecha na kampi. Isintas iskiw hiruka makisa. Kamaw inimigo hoti. Katimpons, hichatimpok kamarak akayuns. Wale, sustaskay. Pero Dios aja, marca parojone kaparoj churaraki uma arma especial. Acá ocasionanja, maeske chakakinwa. O campiquio sansonaj. Diosan inimigo paro. Jupan enemigo paro, feliz teo marcaro, que te tej iselar sofrican, uka marcaro al atipjanj. Yast ukam hauk askam. Checarro, copero, yasta ma montona, pa montona, kimsa montona, posi montona, yasta. Waranca tanto hakenek sukarbayan. Gloria al Señor. Nos parque ya, ma chachaki Sansón. Machak asno kankachi ukampi. Kun haukach nos parqueas. Hay ukamakiu diusaj. Usi. Armana kapja. Sencillo, pero poderoso. Sansona simplemente humham naihama hakikino. Uka asno kankachich simplemente mais que chakakino. Y diosana chamapaja uka chakharuh tanja. Sansón chakharuh tanja. Ya esto suficiente. Waranca feliz tío naka tu cañataki. Gloria a Dios. Ukamakiu. Dios an arma pach sencillo. Pero Dios axiwa uka arma nakam bisindasi. Moisés tiempo, por ejemplo. Conanza, ma uywa awatin lawa, ma tujru, barra sutin castellano. Quizás mauk at lawa kichin. Moisés an amparapan. Ukalawa kwa Dios Hosana. ¿Ve? Ukalawampe umaros hisktanja, umach wilaro tukun. Ukalawampe altor ait asinja, sarakaya nina chichinak. Nos parque ya. Ayukataw Dios aksi armantasim isintasim takke Diosan arman nakapampi. Ukatemat para las isktanja. Gloria al Señor. Sansón ako kamano. Diosan chamapampi atiptaan enemigo nakaparo. Porque Sansón akpekit kayo kama, Diosan armapamp armantatano. Gloria al Señor. O karo jamer testamento nja unihtanwa. Primera Samuel 17. Uka capítulo 1.
Mach'aqej mistzuninja kamsatansa Goliat. Wala ch'aqipin. P'eqesh hirukas kunuskuta. Naira mayakwa maiska para kohitam unshun q'al'ajanus tapantata especial casco. Ukamarak hiru kurasani. Han flechas ni lanzas mantkiri cuerpo paroj. Hay una cascomarak wali suma protegid. Armandat porque su paya armanera kiwe. Y Diosaj armanera kiw. Diosan armana kapaj. Hana muy kaya kiw, sencillo kiw. Gloria al Señor. David ajiasta. Mistan Israel marca taipit. Porque uka hacha filisteo. Goliat sataj. Diosan marca contra. Dios contra. Creyente na contra. Walpon kototin. Kitstani machacha Israel san, no? Nayam penot asiri. Nayar atipitaneja. Nanakaja. Kuman. Sirviri na kamapja. Si teknayak atipaja. Humanakaw nayar nanakar sirvir pjetat. Ukan tratoja. Israel marcanja. Wal hachaqin kautjan. Wali capacitat wali guerrero hapenaka. Pero Biblia se upana kaha katatipjano. Katatipjano, asharapjano. Pero Dios asti mahis kawainucho. Osanj. Sotipaksata David. Upaj uiwa uwij awatinya kiwiatinj. Lawas aptasita korabam piukam. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces Israel marca taipit mistani. David opaj. Israel soldado na karosi. Kunats permitip taka hacha. Nyaho haqej. Dios contra arosiñap. Kunats permitip tahumanakaj aka hacha nyaho haqej. Israel ejercitor, Israel marcaro desafiañapa. Hanit puidip tumanakaj no tasinyo pampe. Ukamaj permitip het nayaw no tasi siupaj. Gloria al Señor. Es que David okaja istaptatanwa yosana armamento pampe, armadora pampe. Gloria al Señor. Han yaki. Uwi hawatinya niya upaj yant hatain. Yosan chamapa. Kunapa ya tejo kasurrosuka leonas y hasta oveja na carro, mancantañ jotana y hasta apacañ monana, David y hasta uka corabampe y hasta aljatasin leona en la caps payar wictana. ¿Ve? Dios sabía naptana, entonces David ajiatino. Dios simplemente osiwa, kunapa ya tejo paría o señanu caja, mais calawa, mais cachaca, etc. Chak David ajukamawa, Orabaptasita y hasta la baptata mistan. Y chak Israelana, el capitán, ¿no? Ukaj David Aroxiwa, umat no va a ser sarat Israel landi, waliki wainocho siwa. Pero umaj ahoy wain chiquita. Ointam kach akeja, kun jamistapitas. Kauchas lanza paz, escudo paz. Oh, David. David, wali kumaj. Nut asim pero chaknayah istaptayama suma armadura na campisio. Nanotito suma armadura nak. Otito casco, otito escudo, otito yasta uka chalico, coraza, yasta takeuka. Zapato na casa, otito espadas, otito y hasta ucampumaj nut asir sarat. Ucatimpon reja, Israel reja como Davitar istapi. Cayot ekikam. Reja armadura pampe. Isi pampe. Y Davitar y antigua. Ucampe sarna caña a ver con camps nut asir ista.
Pero hanio David ni espada que escatato impuirkan. Uka kaskoh pekerhatintan. Uka isih hirot yast lorat uka nakahiyast huparok perjudikan. Ukat David hasi akampeh nak fracasirikto aka isimpeh. Aka armaduran peh na fracasirikto aka arma nakampeh. Diosak na erok churito unya ito ma especial arma. Perhaps tasin korawa, lawa, ubihawatin lawa, ya. Ukama ho paksarak tanina. Ukarayin isinakap kalo pakyast absushana, kaskos liutawayhana, ukaho heruchaliko na kasliuthana, uka espada saktawayhana, upaksana niya kambi puwede kirik antes as pierdirik la kambeh, nuwasin. Uka tupak kun kamateh, uyu awatirik, hayu kamakiw, orawas aptasita, lawas aptata, yasta sarak tanin. Ukun hasin stikoleatah, laro sino. Upaksan akasunayas anuti. Ukam na kontra no wasirutanya mataki lawa aptata, koraw aptata. Ainchit pacha humarohiut ayama. Altunay toy nakir hamachinagaro hanchim. Mangkanta yatanya taklokta. Pusi kayot sar nakiruka. Hake hanchi mangkarinagaro. Loktaraki sasawal qotutin abisa rukamo supayah qototi Biblia siwa Pedro Libron supayah mangkat outhat leonar uintatao qototi ukat muyupa isto hiwasanakar ay naistainyataki pero Dios aksistoa istapisim taqi Diosan armanakapampi supayan kamisinya paro umaksay katanya mataki enemigo rumaja enfrenta sin yamataki. Gloria a Dios. Sapa maini Dios anuo pau enfrenta sin yasak enemigo pej. Uka señores, gobernadores, aka airinki, uka demonio na kambej. Uka takich necesitanwa. Diosana arma na kapa. Armamento na kapa. Ukat pi Biblia chistoch Dios en arupaj castellano vestios de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Kun jakosesiña su kamaj. Entonces David sarakanesin hasta uka pampat hupaj irtapisi pitch kalanaka si Biblia. Mag Samuel libro litat capítulo 17 kangaskyo. Page kakalanak. Ukat chuspapar waya kapar urantasi. Ima kalaste orawar uskundaraki. Ukat hupakyasta makatkate. Makatkate. Ukahacha inimigoro. Goliat. Filisteo nakarro representantipa. Ya, wale burlasisa, wale arnaktasisa, nayast anutiste, nayam pinut asirutanya takist malawa aptata, maiska kora aptata, anchit pachahiut ayamah, sasahupah wal hachanchtas. David asti humildemente, iska kora wapar uskataway makalita, ukatsti hupah sarakiwa. Umah Diosan sutiparo iskashta. Diosan markaparo iskashta. Umah chahutawan wasirina kontra hachalan sas aptata, hacha escudos aptata y hasta peqit kayukama hirumkham istapita hutah. Nayasti humaro hotsmawa. Jehová Diosan sutiparo. Anchit pachaw naya humaro hiut ayamo kat ekim apaka. Gloria a Dios. O kakast creyente na kao Dios necesite, hermanos. Amén. Entonces David uskunti makala koro paro katsti kiuti hasta maya paya y hasta kimsa y hasta hupak antute.
Qoraute. Uka kalaja y hasta dirige siwa, Dios paispao dirige. Uka kiu Diosan arma paja, usi, Dios aja uka kala y hasta dirige directamente. Uka hacha Goliat chachan para paro. Eke pararo. Inas chekatok altache, pero kalaj saras que kiu para paro. Inas kupitokero altahis che kalaj y hasta apuntas que kiu. Eke para paro y hasta mayakio. Purindaway. Y hasta. Diosa uka hiskakala usana. Arma plante. Diosa uka koraos usawayan. Diosawa uka David. Aho wain churus usawayan. Amparaps usawayan. Uka kinwa Diosan armapah uka timbunja. Supayaro. Uka hacha. Goliat. Filistion representante paro. Atip tanyataki. Goliatar atip hichaha. Filisti marcaro atip. Y hasta uka kalao. Ekero pararo porinti. Uka hacha. Diosan marca par hiskachiri. Goliat hakin. Para ekeparo. Y hasta levitate. Ukat Davidah. Pais pa espada apsusa. Kung kapa ekepa karikaway. Gloria a Dios. Ukamau Davidah. Diosan armapampe. Diosar iaosas. Diosampe. Atip taway. Enemigo rojo. Gloria a Dios. Nos parcañaban nicha. Hay ukamakiu sencillo. Pero valorani. Gloria al Señor. Okaroja. Minjaraxnawa paispa jueces librona. Gedeón yayat. Gedeón. Gloria al Señor. Ukaja. Paispa jueces librona. Kadasi. Uka jueces libronja parliwa Gedeón. Uka chachat. Uka Gedeón chachaste. Diosan ajlita chacharaquino. Perdón. Uka tiemponja. Amalecitas. Satao mamar gajot jaraquín. Ya. Uka marcan piwa nut asirakina. Gedeón astima israelitano. Gedeón aja wakist anwa walja hakenaka. Upaj hauskapina. Humajlit atawa capítulo 7 de Jueces. Gloria al Señor. Nia 20,000, 30,000. Hay como hakenaka sartapiphan. Gedeón chica. No asiñataki. Y Dios asti sano a Gedeón arroz. Ukaj sinti waljao. Uka tantos ti. Kitham otana kaparo. Kitenekas ashart irhama. Kitenekas sustkas irhama. Ukanakaro kitham. Ukat inas patong kuarang kakihilthan. Patong kuarang kachachanak. Gedeón chiknot asiri. Y todavía Dios a Gedeón arroxanoa. Uka patong kuarang kak todavía walhakiskiwa. Walhakiskiwa. A ver, anhatma. Umar anhatma uka hakinakaro. Uka tumak wal amuyata sanoa Dios a. Hitina katejyast winktata umaneja. Ukanakaj maisa ladro ahtawayat. Hitina kaki concord asesin amparan pochtas abhaneja. Ukanakaj yakatokero humaj. Ahtarakita san. Kamoyast umaran hatan. Umantabham san Gedeón. Mainakaj yast haverar winkatasa umantabhan. Maininakaste kiltasin amparan pochtasiki umantabharakin. Gloria al Señor.
Ukatias chak ukapatun guaran katja. Kim sapataka nikiu. A ver, kam se sacan. Lit añaniva. Jueces capítulo 7. Versículo 6. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Gloria al Señor. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y vaya así toda la gente, cada uno a su lugar. Gloria a Dios. Mire, Dios activa oka kim zapata ni suficiente. Pero oka madianitas sata marcaste hanak kayan kota chayaro intatano panagah. Israel contra. Pero Dios asti necesitan solamente kim zapatagaki. Maini nakasar hapkham si otana kapar kot hapkhan. Oka kim zapatakan impeo nayak atip tayam inimigoroksan. Chak kun hams Dios armantan oka kim zapatakan erok. Gedeón chach toqueja Dios armantanwa simplemente ma wakulya patkamakin takin. Ma wakulya. Ya. Uka wakulya man kanja. Uka khniqet lorat wakulya, ¿no? Yuru saraktanchuk. Uka man kanja ninawa. Antorcha akhkir nina. Uka man kanja. Uka tapan tat. May samparanste uwih wakhrat. Pututo. Trompeta sa tarakin ko. Pusaña, no, pututo. Mire. Kunakas armanax Dios osi. Inimigo ratip kanya tekir. Hani Dios oskit metrallanaka, pusilanaka. Hachada kunham ka armanaka kamsatasuka bomba sicha. Hani ukanaka uka moderna armanaka. Katimpun utkan flechanak, hachalansanak, achanak, ukanak utkan cuchillonak, ukam, ¿no? Pero hani ancha Dios ukanak uskante, Gedeón timpun. Solamente niek ewakullanaka, ukaroste y hasta nina, morok, o walisum lurata, hani utikiri nina, ukawakulman kalkopintat. Ukaroja, owih wahrat lortat putut. ¿Ve? Ma ampararoja, uka owih wahra, pututo aptata, ma ampararoja, uka ñeqet lortat wakulya, uka mankanste, ma antorcha, ma nina akhkiri, uka makiu, upanakan armanakapaj. Diosaj, uka armanaka kichuran, uka kotachallaro uintat inimigo, madianita satak, uka marcaro, atip pataki, gloria a Dios. Además, kim zapataka, chachaki. Nos parqueña ya. Chahupanaka kunska machana. Uka ninampi, uka wakulampi, uka ovejwaham kunska machaphan. Umahlit amaya, alpach capítulo 7 de Jueces. Ukan gaski uka historia. Kuna pachatejas tupanaka muyun taphan, ka ukan kante enemigo karmuyun taphan. Kimsa toket. Patakar kamalhatan. Kimsa patakachin, ma patakaneja yast. Maisan kaphan. Ya kapatakanih maisa token, ya kapatakanih maisa token raki, kimsa toket muyun taphan. Y kuna pachateh yasta chikaro mahanja, uka madianita nakajesta, achay ejército rekichin jaiko, tupanakaj samarasip kanpi, guardia nakas vigilas karakin, upanakaj yast malugarana, yasta samarasip kan, jorkon iktasip kan. Porque batalla no va a señalar uka kepalo añapan. Pero Gidionaja, kim zapatak chechanakan pejiasta, chikaro ma porinte, wakulman carninas aptata, ma ampararoj
ovejuajra, pututus aptata kwam. Kunapachatijyas tahakachasipje, mayak wajupanakajyas. Pum pum, tuntawayap ukawakuyanaka, ukatste, nina uitapje, altur. Y maisan parampisti, uka ovejuajrat lorat pututo, panakajpustapje. Uka pachawa, enemigo sartape. Yasta, konaskap, kaukis pasi, yasta, upanakamagyokal. Nuaras japje, hiwarayas japje. Hayu kamau. Diosaj permitina que Dion tiemponja. Diosan enemigo paro. Diosan marcapan, wonakapan, enemigo paro. Diosan uñisiri marcaroja. Simplemente. Oka sencillo armanakampikiu. Atiptawayana. Nos parque ya. Pero Diosaj se varopanja. Estapísim. Taque Diosan armanakapampe. Supayaro sa ikatanyatake si Vanilla. Ukat paltasisktanja. Entonces acá Antiguo Testamento amtasktanj con hams mirque testamenton Diosan onekapajnut asipjan. Diosaj kunakast armanax usan. Diosaj osataino chakanaka, a veces aklawanaka, qorawanaka, bueno kañiqet lorato wakullanaka, uka ninachi, uka pututuchi, uka naka osatainaj. Gloria al Señor. ¿Ve? Uka kiu. Diosaj marca parchoran. O karok todavía. Parsnawa. Josué libro Nekatasi. Capítulo 2, capítulo 3, ukanagankiu. Jericó. Mahacha marca utjan, ¿no? Jericó. Israel marca ukachakau kanan oraker pasañapan, pero Jericó marca stanimun kan pasayaña. Ukataba guerra declarabjan. Israel marcaja. Tierra prometida, o carro, sarcasinja. Ni upanaka suficiente arma nipcante. Pero Dios ajopanakaro ma arma churan. Naira katstupanakaja Diosar iya usapjañapa. Fe. Ya, o cao mejor arma maesat. Fe. Fe en Dios. Fe en su palabra. Ya sabe. Dios va. Quizás Israel, Josué, ukanakaj unhat apchi, untapchi, uka. Jericó marcaro. Wale ancho muralla na capaz, wale alto naka, unco na capaz, bronzica makhan mantkaya. Uka murall patatias soldado na ka Jericó marcatriast wale. Israel contra sutichanipje, Dios contra arnakasipje. Anchita tu kapjamaj hakachasinip hamsas, ¿no? Y Dios haste Israel rojo. A través de Josué y a dichas can. Dios axanoa, paqallaj kot de humanakaj muitapjam. Sapa alwa, mai kuti muitapjat. Pero paqall oro, saporo mai muitapjat. Estasisa, trompetanagastuktasisa, gloria a Dios asarnaktasisa muitawayapjam. Ma urro muitapj, pa urro muitapj. Ya está pichcorro, sohtoro, ya está pakal corojano. Pakal corosti, pakal kuti muitawayap kopanagaj. Ya está katupanagaja, arnaktasip. Kochontapj, gloria a Dios, aleluya. Ukapacha ukahacha murallanakaj, Jericó murallaj ya está. Ailtapte, utanakaj libirte. Takpacha, Jericó marcankiri, Diosan enemigo paj, riet kaltasin kal, hiwarawaye. Uka uyonakampi, utanakampi, alhatat kamakio kal, hiwarawaye. Solamente ma, warmi, familia pampikio, kispease, rab. Diosaro, ashar tatapkaos, Diosan mensajero nakapar, katok tatapkaos. Ukat kursuruste, takeponi utukosi. ¿Ve?
Haniw Israel markah bombampit irant kini dinamitampit yast ukatakat kal irant ki ukapir kanakak tinggunya patak haniwa. Sencillo ki armah. Ukas tinera katuk diusar iya usap hanyapa ukatsti ubitisip hanyapa. Ostasis muy tap hanyapa ya. Maikuti paikuti yasta pakal oroja pakal kuti muy tap hanyapa ukatupanagak arnak tasip hanyapa. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. At asip hanyapa. Yasta. Ukao suficiente. Ukakiw armaj. ¿Ve? Uka moraya nak tingüeña tak uka enemigor atip hanyataki. Nos parcaña ya. Esa. Pero Dios axiwa taqi Diosan armana kapampi istapisipjan. Chak uka iselita nagaja istaptatapjanpi uka Diosan armapampi. Ukaste Diosar iya osaña. O karok Diosar qostaña. O karohan karhasis yast muitaña uka marca. No sé, kauka oran hay muitap kalpach. Inas pichka orachina, posi orachi, no sé, kauka oranay. Inos medio diache. Tal vez orornal ma hacham marcachik muitawayapchi ma orona, yo no sé. Pero panakaja, qostasisa, yosarro, yospagarasa. Uka kin armamento. Nos parquean ya. Bien. Ukamaja. Kutañane Efesios. Capítulo 6. Ya hasta ahora nakaj por inikirakiwa. Tuktajañataki, hoterinakano hukampej palasis cañani. Ichajakan hasiwa. Efesios 6, versículos 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Gloria al Señor. Oh, kun hasumas karon nakah. O kamah hasiw. Isinta si maya taqi Diosan armadura pampi. O kamata humaja enemigoro saikatanya mataki. Ukahan wali uruna. Ve en el día malo. Hanwala eroh. Utkapuni wanicha. Weni choroh masuma uros papel. Karoro hanwale urohoti. Hotiu tentaciones. Uksata, aksata. Hotiu trampanaka. Problemanaka. Usoñanaka. Ve. Ukao día malo sataj. Pero ukao ronumaj. Firme sait asiñamatakja, isintasim, Diosan taqe isinacapampe, armanacapampe, isintasim, armtapisim. Vestidos realmente con toda la armadura de Dios. ¿Ve? Para que podáis estar firmes en el día malo, habiendo acabado todo. Al tuktañamataki, supayaro, atipjañamataki. Dios bendice ukamaja, akakamawa paltastanja, vestidos de toda la armadura de Dios. Ukatemata, judirinwa ukampi paltasiscañani, Dios bendispan, istatanakamata, munata gilanaka, munata cuyacanaka, ukamaste, humanakan gilatama hermanolino, saniwa yapusmawa, judiri program kamaya, Dios mediante. Ukamaja, Dios ambiquia, kamapjañani, akauronja. Hanar masipjamte, karoroja, winchta cantate istaña, domingo alba, istaña, akapaispa, arstata aronaka. Dios ay bendispa no kamaja, Dios ambiquia, jutiri program kama. Amén.